самими қалб саломи худро ба кулли мардуми хеш мерасонам. Хариду фурӯши мошинбозор аст. Ҳусейн ҳастам бо шумо дар канали Оламӣ. Курси лубур бошад дар таърихи имрӯза ба 150 баробар аст. Ногуфта намонад ки чӣ гуне ки дар комментари нависта бидем ҳама мошинҳои хостагии шуморо пайдо кардем. Аммо пеш аз он ки навора сар мекунем, аз ҳамаи шумо узрхоҳӣ карда мешавад. Чизере ки пайдо накардем, навори ояндаро мунтазир шавед, ҳатман ба шумо пешкаш мекунем. Баъд як рекламача сар мекунем, дастгирия фаромӯш накунед. ин ролик бо сарпарастии компанияи Adin Expert сохта шудааст. Агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод бо ҳарфи калони англисӣ Олам нависед, 5000 рубл бонустон медиҳанд. Барои бонусро гирифтан пурра регистратсия бикунед ва баъдан шотона пур кунед. Чӣ қадар бонусе ки хоҳед, ҳамон қадар шот пур кунед. Баъди ин автоматически дар шоттон бонус мегузарад. Ссилкаш дар комментария ҳатман дароед. Салом бардорон аз машин навбати сечка рангаш 30 соли ба урӯж бошад 2000 сол, мотораши д, объемаш дай. Документош чӣ хела? Фасоида. Як сола ҳуҷҷат дора, газай бензин. Ҳам газ, ҳам бензин. Гази бензин. Дарифеш электропакет. Кондиционер дора, механика ҳай. Магнитофон Sony. Кондиционер люкс сад ҳеҷ кор мекунам ҳама. Объем 368,000. Асраҷи караван рангаш металлӣ, 1.6 мотор, солаш бошад 98 сол. Чордар электропакет. Кондиционер дора, механика. 95 33 76 78. Нархш чанд ака? 35000 мега нархша. навбати Toyota Corolla рангаш сафед, солиш чанде? 2007 сол моториш. Моториш 1.8. Нархш чанде? 7000 мега нархша бо савдо мешавад. Газай бензин. Бензини қои документош. Чорда электропакет айна самон мекунад. Автоматика, кондиционер дора, дигараш простое. Магнитофон дора. Бардон аз машина обати Toyota. Соли ба рӯзи 2010 сол, моториш 1.8. Нархш 90000. 14 электропакета, кондиционер дора. Мультирул, обогрев сидельный. Нархш 90000 мега. Бардон аз машина обати сечка. Солиш боша 99 сол, мотор 2.4. Дига 14 электропакет, тожни салон. автоматикаи мошин
мотори 24 соли 99. рақамҳои телефон 929 69 25 25. нақш чандайда? нақш 80000 хасам. бардорам аз машина обати Kia рангаш сафед солиш чанда ака? 2011 2011 ҳам сол моториш чанда? моториш 2 ай. моториш 2. чорда электропакет ай. кожаный салон, салон капош. вагон ай машин. мультирул, автомат, кондиционер, ҳама чӣ дорад, телевизор. люкам дорад. Toyota рангиш. Шукрат нахуди объемный. 2006 сол, солуш, моториш 1.6. 14 электропакет. 85000 нархиш, мультирул, механика, кондиционер дора. бозам мошини навбати Toyota Corolla 2006 сол, моториш 1.6. 14 электропакет. обогрев сидельный, мультирул, кондиционер дора. нархш чанд ака ина? Нақш 70000 ба савдо мешавад. 70000 мега нархша бо савдо мешавад. Машин тоза вагон Европа. мошини Европа ай вагон аст. 999 73. Camry 2 рангаш бошад сафед. 2010 ай солиш, моториш бошад 2.5. 14 электропакет не салонаш. мошини автоматика, кондиционер дора. люкам дора. нархша чанд гуфти ака? 65? 115000 мега нархша. аккумуляториш навай, мей моториш. бо мошини аст раҷи Opel аст раҷи рангаш металлик, моториш 1.616 ай, соли барош бошад 2010 сол ай. нарош маҳкам ай, интегритиш я бор тавон мехтем. дар капо простоя, дар 14 электропакет ай. нархша 48000 меган. кондиционер дора, автоматикаи мошин, мультирул будаст. бардори азиз мошини обади хичбек 1.6 моториш, соли барош 96 сол, 4 баллон нав, газ бензин ай.
чия газ надора, бензин хулия, задаги пусидаги вообще надора. Дарош маҳкама. Инам дари қафо простояй. 4 дар простоя будаст. Хоб механикаи мошин. Ишам кондиционер надора. Надора ку. Рақамои телефон ҳарди хешбеко 985 56 56 86. Нархиш чанда? 37000 иш чи? ҳарди хешбеко 37000 я нарх.